Chitariki Ikomi na isano na isato umukinyino mutangani omwaka bw'ekiribu 2024 nigo yaragire Chinsa Ikomi cyabono maragoba anaramangana Amayia korwa Ndizi TV asenchira y'obwenge ireterana enkoro kwa Job Maangi nitoko batoko bwaterana nere gweterase umuntu wimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta oyo kwene kichibi chechibo igo namariogi goikirare asenchira y'wikiranuke gimani gakoro kwa Felicitas Abendi nkwera nande asika getarige tambe mbiko bamanyinara lyaberga wateka kurwaga kieta Chinsa chiabono mambia wikira bono marogoba. Amayia Chinsa Ikomi nijugo toko ya chaka korwa se county ya Nyamira asemaega yo mugavana we county yo Amos Nyalibo gwetiri chiko lyo gwanchira karoka ko municipality nigo abarai aho bagendera chekorwa ebirengereri byabo oyo bwango mono gwesokya kukwanira enganeye Samuel Angwenyi oyore omonogeri bose omuliki omonene gwekyombe kyaba Gusii Council of Elders ase aberega kwa okoboko ekerengereri ekyo nagoteba bono egento kebwenda teko bankelinga abarai barachigochorwa kora municipality ya Keroka bagwesokya na kubwatirana elinde gokinia ward bose municipality eyo ya Keroka boigo nigabira usaba okubwatirana egatie county ya Kisii na Nyamira elinde kwene kingomo chyo yongo sukare kore sekerengo ekemo gochia sekerengo kende ntwanyorete reportinga Keroka town ya nchiraniru kobe municipality egente kiona ky'abantu abange konya togoteba kebe egere Keroka yetenenere yatwarira abantu abange korukenye ngima nabo igo abagusi bonsi pichi nyomba sita cy'abagusi igoro yokungusana na kware ko bagukare tigabono gukigosira egekogera Keroka yabeire e family yomonto yomo okorukwanga Keroka municipality naende government cheito ibere chianchirane naende chisakoti municipality yo egere ebwenere abantu bonsi okuna kokogania kwane pinabusi naende kokogania kwa abantu abange anene ese Council of Elders pangana chimbebe ekina kera kinkere kotini ekerokera soke ntumanyanga na ibaje tutigarete asengana erengete omochie okeroka nigo bono omonogeri we county ya Nyamira Enoch Okero bono asabire omugavana we county ya Nyamira Amos Nyalibo kwalibaga manga koba municipality asengencho bono nigo babere bawekerania amaganio egati amagania ganeirie rinde gokini wakoba municipality ase gotwara omubaro omuya boigo nigaberera gusaba omugavana oyo kwa ensemo ya mangali bagali abene gochigo twara university ya Nyamira eywerige chigo chikorosigwa Keroka yabeire nene ebwata abantu baisai tugansama ngana municipality saa hivi vile tunaongea Keroka imekuwa upgraded to a municipality status. Hiyo iko Masaba North ile mambo ya kuweka mambo ya municipality inahitaji watu 50,000 kwa kilomita fulani 150. Kwa hivyo na mimi nakuomba ile kamati iliyoandaa ile mambo ya municipality ile special team tunaiomba ikuje manga kwa haraka kwa naomba romelio na itumanga sabukao nditonya wale municipality mwale wanjana wayo abacha bagaka balenge zaidi ya 20. Mimi sikuangalia jana ukipeana scholarship vile uliongea wante ligaba na nate bete na ndete kuligia asara gatatu university nero egwanzo mutienyo gatano bamanya gondevi ngaboro nayo wikero mugaba nzai tominyo kesa aigaki ase 15 be 15 to mangebe yemo yawo Ono your excellency wale te birasi bigwanza me tingi chetingo tebi na inde tinda ko eres bate bakisukuru nkira ibere mwayibu ikobeja chenge unsano erensa sengera manga no erensa na sengera model bate bana ubale tugoja ikobe bonsi amasoma aro na maya ebirasi bye university byanserero gorayo
Maiga yechi skuru koigorwa ase tam ya kabiri na abana ba form 1 gosoa ase sukuru ao bono niko kubuli kwa rugo chia serikali gwetera ase wizara yechisemi kwa okoboko bose kwa beka bosio obwagati bwebirasi ase ngenjo nigo mubaro omonene bwa abana babiri bagosoa ase skuru ye secondary ka okwana ne TV ya Ndizi TV umwalimu omonene bwe skuru ya secondary ya Adventista ya Borangi sub county ya Nyamache Gilbert Ombaba nabagaga kwana aya na gusaba ogosirwa okonene ase ngenjo nigo nonyabono igibirasi babwatene chidometori chitaisaini abana babiri bagosoa ase form 1 amate mutu akoro umwaka 2023 twakorobya tukanyore mini ya 8.14 twabwata abana 47 abagenda university babaje Cyprus and ababwe bare 44 igomba tatubuka batagenda igomba skuru yakorobya so umwaka yoera n'umwaka uri ndoerete 2022 ande twabite mini ya 7.4 abana bakira bange sana skuru ase ngiye skuru yakorobya igomba abana bakira bange baichoire ase bakorara kidomwe baikire bitanda ebamigerera neti ebirasi mbabwati bisaine ebirogo mbabwati nebitanda mbona tokona gusaba sabaiga lakini twaereru tugusaba abagambi baitu leaders umujumbe mu MCA n'abandi bonzi abagusima ratokonye mochi miwangera motokonye abana abagabanyora asabakuraragaya asabagwisibiriagaya asabagosomagaya keregende kere congested kurujicho kuruji bathroom lakini nende tuatemira asitokunyara kuba manage kubabeka lakini ebitande bakurara babiri baikire none birogo birasi mbisa ini ebinde mbona tokunya korosia mbisa ini tubwati besebya naenda abana bange bagosoma burange CDA bagojigen tokorokanda sponsorship omonogeri bwe serikali aserieta Isaac Mwaura nigatebire nga serikali teri nekerenga gyokonia amagacho amanene ya serikali KICC kolende ekibaligetino koyana nagochiase abantu bene asigeka egeke elinde banyore koyakinya na boigo konyora oboita ne boigo koene kinga nonya gurense nkoira nigware ase abwenderete koba. If you want to privatize an entity, you cannot do it when it is in a dilapidated condition. But then privatization is not selling. But that's where people are having a problem with. Privatization has to do with somebody coming on board, investing their money for a given period of time, getting some percentage of ownership in terms of that period, and then after that, it can be reviewed. Now, this facility is actually iconic. All of us associate Nairobi with the tower that we are just in right now. So Kenya is not selling KICC. It's just to maximize the potential, the value, putting about 2 billion or so right now, and it's an ongoing process, an 11-year program that has been going on, so that then we can not just use this place for offices, we use it for investment and getting money for hotels. There is even a plan to have a new hotel within these same premises, so that then you are able to look at how many people come here, you revive Intercon, you revive Hilton, so that people can make money. Because when those hotels are closed, the business means that then people are jobless. So kindly understand that it is not selling. Privatization is about getting a strategic investor who comes in, does what they need to do, makes money for himself and also for the country, and then they are able to move on. So that's a plan in process. However, as you may be aware, that is a matter now before court. Togos kabusiko ika ase county ya Migori neri ya Narok ni gobona amenyi bamenyete ase county ya Narok ensemo ya Kilgoris na boigo ensemo ya Migori ase ensemo ya Kuria babiri bagosaba komenya ase omorembe aya niga kwanwa ekero abaraire bitago byobolendi ase county echuchonzi ibere baba bakumira na kuligia chinchira au chokoleta ukobwaterana igati amenyi bensemeyo boigo nigo babiri bagosabwa gusika uguchika bose ukobwaterana kuli babete bagotwara igati ye chinsemo ibere ensemo yabasigisi nensemo yabakuria ase chiombe chonse chiko ibutikane iriko iranigwa insema tuko 5 na abere.
tumejua kwamba mtu akifanya uhalifu pande ya Narok anatorokea wapi? Pande ya Migori. Na mtu akifanya uhalifu pande ya Migori anatorokea pande ya Narok. Hatusemi kwa Wakuria, huku ni Migori. Na pande ile nyingine hatusemi wa Kipsigis, tunasema ni Narok. Na tumesema kazi yetu ni moja. Ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunaweza salisha na tunafanya kazi na tunajimudu kimaisha, lazima turide usalama. Na mumesema usalama lazima ukuwe na haki. Hawa wazee na viongozi wa kanisa na elected leaders lazima watusaidie kuleta amani na kuleta haki ya kila mtu. TPC elders sijui walienda wapi. We want them to be reactivated now. Na tumehakisha the three sub counties ya hapa, ya Transmara na hii ingine ya Kuria East. Pia wahakikishe kwamba those elders wala ambao walikuwa wanatusaidia kuhakikisha kama ng'ombe imeibiwa, haki inafuatwa mpaka haki inajulikana. Togos kabusio asamangana arengete siasa ni gobono murai we kiama kia ODM Raila Odinga abaga kwarigania abarai be kiama gia pa ekugekora uno monogeri we Senate ase elietakoro kwanga Amason King niga abaga goteba ni bweneretenga abarai bonse baba gosika obosibore be byama aliabekire na boyigo gosika bali bakwa konganya kore kiama kemo gotia ase ekende. Pilipokisha akaleta maneno ati anaona sasa kuuza ODM sasa Pwani itakuwa ni mzito sana. Anataka kuwe na chama ya Pwani. Ili Pwani wanaweza kukaa kwa meza na watu wengine. Wakati rasilimali inagawanywa, wanakuwa na sauti ya Kipwani. Tukamwambia kama hiyo ndio itakuwa ni mtindo, kila jimbo wataweza kuwa na chama chao. Lakini hii kama inakuwa ni kila jimbo ni chama chao, ipi itakuwa ni ya kitaifa? Anamwambia abaki peke yake. Chabaki peke yake. Hii ni tofauti sana na kama wale ambao viongozi wamechaguliwa wanaamua kuruka kwenda ngambo ile nyingine. Hawa ni watu ambao hata wana viti yoyote, lakini wanaamua kisera tunataka kurudi kuungana na ODM. Hii ni tofauti na wale wabunge ambao wanaruka, wanafanya mambo ya usharati, wanaangalia katika nyumba ile nyingine. Wale ndio tumesema warudi kwa wananchi, wachaguliwe upya tena kwa chama chao hiyo ya UDA. Tulioni sawa? Tumeliona vizuri? Kwa hivyo nataka kusema karibuni sana katika chungwa. ODM. Chinga kiecho ni gomuliki omonene bwe kiama kia ODM Edwin Sifuna ojuboigo Oromo Senator o Nairobi aberega komochia omokonyi bomurai wense Rigathi Gachagua asichinkwana abeteka gukwana na komochia egatia barai ose abajaji bare ase ekegambero anene mono asabeteka kwatura erietaria estama ina niga aberega komusaba atigoswana na ebigambero na boigo taeti koboko engana yogotwara chinkwana egatia serikali nekegambero. Wamekuwa wakitoa cheche nyingi za maneno wakielekezea majaji na mahakama kwa jumla. Juzi huyu jamaa anaitwa Rigathi Gachagua akasema leo Alhamisi hii ambapo tumeketi hapa atawasilisha ushahidi kuhusu ufisadi ambao anasema Jaji Esther Maina alitekeleza. Ameamuka asubuhi vile sisi wa Bukusu huwa tunasema siku imefika. Sasa naona anatuma arafa anasema ameogopa, hana ushahidi, hadi sasa wataenda kufanya mazungumzo. Tayari umemharibia Jaji Esther Maina jina. Na mimi nataka huyo Jaji Esther Maina insist ya kwamba lazima Gachagua alete huo ushahidi kwa sababu jina lake tayari limeharibiwa. Mtu anatupa maneno tu akiambiwa leta ushahidi, leo hii ameamuka amesema hana ushahidi. Mtu muoga huyo. Kazi ni kutupa tu cheche za maneno kwa podiums na kuwaingilia majaji ambao wanafanya kazi. Namba 2 ni kinaya kubwa kwamba unajua mmetuambia hapa juu ya hiki chama mkikianzisha. Kinaya kubwa sana kwamba wapwani walikuwa wanafikiria kwamba watapata ile hifadhi chini ya chama cha PA.
ni kinaya kubwa kwamba chama cha PAA ndio kinabomoa paa za nyumba za watu wa pwani kule Taita Taveta. Na baba alifika pale kwa ajili ya swala hilo na kusimama na watu wa Taita Taveta na watu wa pwani kwa jumla, kwamba huwezi kutuambia kwamba unajenga nyumba za gharama ya chini ilhali wale tayari ambao wameafford nyumba zao unabomoa hizo nyumba. Oroboti yorurwa Edwin Sifuna no togoikira omweri wa mang'ana Amayia imeandizi TV Chinsa Ikomi chabono maragoba literane nkuru kwa Job Maangi nitwabere tukugwatira nere gwetira se umono bimanyererio igakuru kwa Joshua Auta oyone kichibichi chiboiko na mariogi goikirare asenchira yo gwikira nigakuru kwa Felistas Abendi gwikira chinga kichinde na batakeire uburigereria ubuya imeandizi TV na bwo bwansu bwo Gusii.